Hagjing Ialehkai Indian Premier League haprenga RCB Persha ika Gujarat Titan haba fai shagan ke Ialehkai ke GT kala job ya tos bar kala ailat ya ke RCB ban tiningkong haba ngi fai shaka palitit jong ke RCB kirang tit jong ka gilala ban kamai tang shispa san thousand runs bar hab baro ki weekend nagi khat khandai punya R over kat bagi rang Ialehkai jong ke Gujarat Titan kilala ban kamai shispa san thousand runs bar hab ri weekend nagi khat san point san over bar ka GT kalala ban Pynliem ya ka RCB da sa weekend Hagjing Ialehkai Indian Football League hapring ka Real Kashmir Persha ika Gokulam Kerala hagan ka Ialehkai ka Real Kashmir kala khor ka nam job aden bakalala ban Pynliem ya ka Gokulam Kerala da lailanon Hagjing Ialehkai Europa Conference League semi final first leg hapring ka Starbucks Persha ika Rayo Vallecano haba fai shakan ke Ialehkai ka Rayo Vallecano kala khor ka nam chop haden bagalala ban Pynliem ya ka Starbucks da shikulanon hagwai par ke Ialehkai hapreng ka Shakhtar Persha ika Crystal Palace hagan ke Ialehkai ka Crystal Palace kala khor ka nam chop haden bagalala ban Pynliem ya ka Shakhtar da laila ka wei bar ya ka gol ka baningkong ka Crystal Palace kala yo ban Thep tang hagi arpeu sekon Hagjing Ialehkai Europa League semi-final first leg hapring ke Braga Persha ika Freiburg haba fai shakan ke Ialehkai ke Braga kala khor ka nam job haden bagalala ban Pynliem salit ya ka Freiburg da ar la ka wei bar ya ka gol penjob kala yo ban Thep hashwa ban kut ke Ialehkai kata ka minit ko kendai peu plus r Hagawai par ke Ialehkai hapring ke Nottingham Forest Persha ika Aston Villa hagan ke Ialehkai kalong ke Ialehkai ka Bomari ke Jubor hadu bukut ke kela step agaba omdan ki bala batan khijar badai ha ke kela mit kata ha ke minit ke banyau peway ka Nottingham Forest kala yo ban Thep ya ke gol ka baningkong lengba ke penalti ba lengba ke shigol ka Nottingham Forest kala la ban Pynliem ya ke Kynhun Ialehkai Martinez ka Aston Villa da shigol lanan